Ndizi TV nebiro binde na ndengo kwaligania asemesa ya mangana maya eli ndengo manyina rabereka gwateka kora chingongo chensi inye chense astinse mochi chimitandao asensemo ya Facebook na bakwenda gutobwatia gwetera Ndizi TV News Digital na bega sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na bagatunya gwetera www.ndizitv.net iretere FRIDAH KERUBO nolio kweneke bna chibi channel yogira gwikira sole asenchira ya bene nere Petra Mokeira astinse mochi byerekere ni otokobwatenere Joshua AUTA korindo mancho mulielia yatoranyara mangana maya asenchira yoko ya chuta kuja kwa shule yenye nilikuwa nasoma ili nione mwalimu mwenye alikuwa ananisaidia, mwalimu mkuu wa Riagongere Primary anisaidie kama naweza enda shule nisome. Omwana ntakana bifan kogania ogosire ligosoe kirasi gya kianda na bigo gwikirania endoto yaye. Nawauliza tafadhali, hii mambo ya pombe na bangi na hizi madawa kama mtakubali muachane nayo. Abantere bakoborigo gwetanga kuraso butumiki bwa mariogo yogotindia abunenchire ya moyo gokyania imebasokano yechipara. Kaso kubwatia Nyamira dance kwa botsika wanga ole elietajo mundo mongao. EYEMO kogokera okona chagwe kigambiro igoro yendemero yabo. Ayo amona yande amange umwancho muliengo kwaligane bene ilindembe ngokumanya asenchera yobekirano koya chaka AMAYIA yebire bigani otoko ya chaka korwa asorgongo rwa Gusii asengo kumenya bunabune enchere ya moyo kwenekia obokoleri obya ase sekta ya matatu litkolya rero nigo omorugi bwo mokonyi bwo muraiwense Pastor Dorcas Gashagwa abakagokora etara ya bene goika ase county ya Kisii nabo igokumirana nababwatani ase sekta ya matatu okwa nanigo abolia abarundia kweneke bnangwe tanga bale no botumekibwa maliogo yogotindia chinga kibale ase emirimo yabo unenchere ya moyo gokyania emebasokano yechipara moliketo Mildred Momanyi nabakagwikira nastinsemecho nabo igogotwaliganeria orobotiro kubwatia Omurugi bwa mokonyi bwo muraiwense Dr. Pastor Dorcas Gashagwa nigo asabire abakoreri ba matatu kwegwa amaskani asemeremo yabo emiya yabo tambe bagokora nigo ayakwana yaiga asegeti ya Kisii Primary chinga kibacha kya omorobolyo bokolingorigwa kwa busa ase amaroire nabo igokorwa obosemya gochase abarundi amona basae kwirusanania korwa ase obutumiki wa maliogo yogotindia madriver, conductors na kamagera. Hata nyinyi ni watoto wangu. Unajua hawa watu hawajaelewa. 95% ya wale watu wamekuja hapa wameingia matatu au wamebebwa na bodaboda. Kweli si kweli? Kweli wewe unaweza kuamini mtu bure awe njia na kubeba? Watu wanampenda sana. They are very important people. Kutoka asubuhi mpaka saa 6 za usiku, saa 10 za usiku, hawa watu wanafanya kazi. We must respect and honor them. Mimi nikiwaangalia, mimi naona ni watu wa muhimu sana kwa uchumi wetu. Na tutaendelea, tutakuwa pamoja, nione vile mkitibiwa, na ninawauliza tafadhali, hii mambo ya pombe na bangi na hizi madawa kama mtakubali muachane nayo, kwa sababu mnabeba watu wengi sana kwa hizo magari mko nazo. Mkipata accident niambie, hiyo machozi yote ni ya nini? Na kitu tu ni kubadilisha mawazo, tuachane na hii pombe na muache kukubali kubeba hii bangi, ndio wale wanakuja kuwaua nyinyi wasipate biashara.
Omugabana we county ya Kisii Simba Arati nigo aikirana asayo asamwakira muya Dr. Dorcas ase amayayo agendete gukora ase boigo atebana chikubwatirana ne serikali enene iliyogokonya sekte yo Burundia. Kiti pale vile uko na hamu ya kuhakikisha kwamba jamii inayokuja, kwa sababu vijana wengi hawa watatengeneza familia na hawa watoto wataishi pamoja na sisi, lazima tuwajibike kama serikali, na serikali kuu na serikali ya ugatuzi. Kwa hivyo mimi nataka ni shukuru mama kwa sababu ya kuja. This is the other thing. Kina mama mahali wako, mahali kina mama wameshikilia, hiyo nyumba itaanguka kweli? Omoteneli kurwa ase sekte yo Samson Okongo kurwa ase county ya Kisii nigo agokera egitambo kirekyo asagania abarundi bonsi Gusii kwa chinga kibale ase miremo yabo. Situseme asante. Leo hii Your Excellency, vile nimevaa hii nguo ya madereva, ninaomba dereva aweze kuheshimiwa, hii nguo iweze kuheshimiwa kama uniform ya polisi na heshima. Tunaomba polisi, mkiona nguo ya dereva mumpe heshima na mumwambie makosa yake, sio kumpiga cheki kutoka kwa gari. Hata amebeba wasasi ndani ya gari tunampiga cheki bila heshima, hata watu wanashindwa Ripotelia egetaseni kia Ndizi TV Eliatariane Mildred Momanyi. Mbiamano sana muliketo Mildred Momanyi asogotwaliganeria orobo tioro asenchera yoboikirano chinga kechyo boigo nigo Pastor Dorcas Gashagwa abakagwikirana asege sasimero kia Getembe Church of God ime county ya Kisii na boigo kumerana nababwatani osangana baliki bamangana nigo abagakoerera ekirenga kia yekenene anamono asogotolia omwana omomurakorwa asobotumeki bwa maliogo yogotindi na boigo okuonererwa gwechinchera boigo nigo abolia bakenya kwendera kumubwatesia sekirenge kikiaye na boigo kwenekebuna omomwana omumura obereka gwikirania amaganio aye mulikito Job Maangi na Mange. Omongi na bomokonyi bomuraibwense Dr. Dorcas Gashagwa ni gakora etaro ya bene ime county ya Kisii ase achakera ase kanisa ya Getembe Church of God asabaga kumerana n'abarandi kuruchi kanisa ao. But we have a common Father who is our Father in heaven. He created all of us in his own image. Omojego yinigo chaka ase amasabo. Naibu Rais, mama wetu second lady, tunaomba wachungaji wote wabarikiwe. Because they are vulnerable, we have three challenges from water, from good facilities. Aseboigo atebekirenga kia yekanene yogo cha ensengima no kwana nabasaye anene mono abamura abo babere bakwebwa. Action for the girl child imeendelea. Tumeelimisha watoto wetu. Wasichana wako na kazi, wako na pesa, wako na gari, wako na manyumba. Lakini wenzao wako wapi? Ukiingia jela utawakuta huko. Ukiingia mochare ndio wako. Naichanera enchera abamura babere bagusira ase obusalia na boigo amaliyoko yogotindia. If you go to the streets, ndio hao wamebebana na makaratasi, magunia. That is why we have a balanced society, gender-based violence, and we have no balanced families. Immorality has increased. Must save the boy child. Just like these 5 women, they made sure they covered this boy. I know that I'm mitigating the case for our girl children. Because the moment you have a good husband, yes, you get a good home. Ense moya barande baikirana ase kanise yo mbamwira nelimbu ya mono ase umuroberi yo anene mono naende asogosira chikanisa. Tunashirikiana sana kati ya serikali, mambo ya maombi, viongozi wetu wa siasa.
in those vulnerable groups. Imekuwa ni jambo la busara, imekuwa ni jambo la hekima inayotoka kwa Mwenyezi Mungu. And so as a church, I want to say that we are praying with you, na tunakuombea Mungu akakupe neema na hekima itokayo mbinguni. Boigo egati yabali babeire bagokonyeka gwetera ase omoroberi oyo mbakwanera obuya bumoroberi oyo na endenjera babete bagonchoreria korwa ase babete bagosira. Mwezi wa 8 mwaka 2023 last year, ambapo wale ambao wanashughulika na mradi wanazungumzia kule Kangemi, Nairobi, kasituambia kwamba Mama Dorcas Rigathi anataka watu waende kuhudhuria function yake kubadilika. Hapo mnipo katika hizo harakati na hiyo process, nikasema kwamba sasa napeana maisha kwa Mungu ili aweze kuwa mwokozi wangu, aweze kukaa. Kuruase kaunti ya Kisii ginkoripoteri Ndizi TV, Job Maangi. Biamono sana umulikeito Job Maangi asogotwaliganiria orobo tioro asenchera iyobwagari. Magega yogokora umukia na baigo kwenyorera amaisi chimi sato emerongo 35 korwa ase skuru ya liagongera na korangirwa ase skuru ya bamura ya St. Kizito Nyansiongo nigo omwana entakana Bifon Anyona asirire ogosemeria ase ogoikerania endoto yaye. Aya magayo gotanyora ogosira konde bwensi elinde goikirana ase skuru eyo na baigo kogendera kwenyorera chisemi chiaye. Okwana omurayo kepsha kurwa ase sub county ya Gucha oyiboigo oromorokyo monene ase skuru ya Adventista ya Matagaro Shadrack Nyachoti nigo abolira baraikorwa sorogongo rwa Gusii kweneke bunangwe soke balebene naboigo gosira aborokigwa bunabu babere bagosiria ogosemeria murigecho daipo nasanya na mange. Kuja kwa shule yenye nilikuwa nasoma ili nione mwalimu mwenye alikuwa ananisaidia, mwalimu mkuu wa Riagungira Primary anisaidie kama naenda shule nisome shule ya upili. Maiga yo mwana Bifon Anyona gokoromokia asa masomo yekirasi kia 5 na 3 omwaka eta kurwase skuru yoboroso ya Liagongera nigo nyaragweso kiana kurigyo bokonyi ase wikabono ataranyoro gosemeria elio anyale wikirania endoto yaye. Nilizoa alama 335 na niliitwa shule ya pili ya St. Kizito Nyansiongo. Kutoka ya chakakorwa sorogongo kwetu ni Nyansara na nataka usaidizi, sina mtu wa kunishika mkono nisome. Sasa nataka kuenda shule nisome, nikimaliza shule nataka kuwa engineer. Watekana nobulemeru obonene ase ogotabana baibuli umwalimu omonene we skuru eyuekefa moseti nigo anyara kwerera emero biliemiya aenegetie asumoro kigo yue elio konyora chisemi asengi njatare konyora ndagerende nkamubeka as aulie ndagera yabana abana na bakongu bondare konyora bwechi karamu twanyara ko batoko musira paka buna ikireta akanyora abanyora ta maxi 335 akarangiri ugokie skuru ya secondary ya St. Kizito Nyansiongo. Gosangane gitaseni kia Ndizi TV omwalimu omonene we skuru ya Matagaro SD Shadrack Nyachoti ojuboigore omunyakerugo okepsha ase sub county ya Gucha nigobona bolirie abalimu abanene beji secondary wanchera aborokigwa bwegoso ase jiskuru chinga kibagenderete koligia obokonyi eli banyare gonchoreria amatuka abankyo abayiga bayi skuru eko lero yange deadline na ni principal Nyansiongo Boys High School ni principal ya umabe to kwa boli bali sigwa bana bagenye konyarekana so that the stakeholders ba calm down and with plans and ways to konya bana bayiga bagende skuru baso bikuje max bakwatana maya na ende abakora baje bakonye future. Bono okobolia kwa bene nigo kwaruirwe guchia sabarai au bakubwatirana bali babwato moyo bugwancha banyarwe sokia na gusegeta chisemi asabaro kiwali bakuruchinka chirigitali kwenyara
yani sokoro yaye nangina koro nande n'abantu abakotu omwana nababwate nabegweta ende school ase gona bona ari kubori na abarayi baitu ojakero mu MCA mubungo ito honorable Alpha Miruka omo gavana ito Musikesi Mbarati nabande baratwara omoyo basiro omwana oyo gakia ende school yakogera mambi atakere gochiko report abana bwa barayi ba mambi nande bono niyo kitogo itwa moya karo tuatemire twasomiri abana omwana oyetire nande yatokana mwana oyo tari gochiko wenda school. Inkoripoteria Ndizi TV korwa asebunge ya Bomachoge chache ekutoka Emeya County ya Kisii elietaria Nendipon Asanya Ndiamano sana mulikito daipana asanya asoroboti runo gosemere ko ito no mwana yo nabe kago konyeka nabayigogo ikirania endoto yaye gotigana nayo nagosika mutu asoroboti ronne ni gongo kumenya buna cinga kieciga embule nyinge egendeta kwenekigwa animono asorogongo rwa Gusii nigo abalimi babere bakuboligwa kweneke buna ngosimeka bale ebimeli ebikwa mabwango elinde kweneke buna amatwabo siyomba bwate endagira eisaine cinga kieciobo igo nigo omobisa kurwa asensemo yabo basi abagakubolia abalimi kweneke bnangoso abali ase kyombegia itunya fama sako elio baba kwenyorera chilo nabo igo gokinia obolimi bwabo mulikito Julie KERUBO na mange Omotienyo matangani bo mwaka January nigo manyekanete buna omotienyi bo morakera boigone chinga kia bange bakurusiri samura mogondo eri banyara kwanekera boigo korosi omogondo ase ekemeri kende bono nige mbura yabeire kegotu omotienyo yo January asabaremi abange batwarire obotantanu asabono batamaiti buna barakore eri barore risamura okwana no sub county officer bw'abaremi Jared Makori nigo asemi abaremi gosimeka ebimeri biri biranyara kwa maso bwango eriyo gokonyeka no bonchoreria bwerire wano yeto sikuligeri etole January nande tosakoligeri buya Gusii to bone brene ngerete bo nyasai na selfie sa mangane mbura igo uko teria baremi na kuna okoranga ali yenya bachenjire serikali ya lete ko bilinga de lino nero igo koranga mbura tumate do na enhanced rainfall yani mbura ne ngera kwa chinga kikiri ya koma ko ita makwemiza baremiga bali mimo base kwa na musambule tumako mugono ngawo ni mwana kwa sotoyo osinyu kwani kera ego to kwa kinye ego kwa patotsi ase kubali ko tera ko mabuye to ganya kama songa chirachi tera la kwa ni kebia nane tete ko emiza iga bone nga tune yeboni iga okorana weather patterns change to tere me kusinike bimeli iri ko ile chinga kichinga bile bimeli chinyeni bimeli tungo na bone ko to ubata sare ke tune cabbage ke tune sukuma school bono cheigoiro akana watu anyora stogo kira uchiga to nya shore Nonya nigo no mogoko monene asabaremi asensemo yoboremi yakirene kyombe kyogokonya omoremi ne chilon eriyo kwegendereri asoboremi boigone bintu binde buna nonyego akane school fees buna omonyakerogo Jared Osindi abaga kweresa ni atagete umutinyo nane umwaka w'ikirube na 2020 iyo gokonya abane baitu ase kibesa chiri biyanze kabisa tokora 1% abakanya bali baita singicho kwegambya soboremo oburimi bwaitu ono kwanda tukubali nasinjira yabene saku yitu ya temiro okora mwana manga asebodi yitu na ndisi kuye ward saku yitu anyoro gusiru mbali ni serikali yetu county amune serikali yensingima asingicho kwanyole bitoki byokonya bali baitu abonda tukubali ni mwezi asome bugwanja moche wanyole kibesa ekimo kwanyura asili uryanse gosase FRIDAH yanse mono ase FRIDAH eshiringe yemo ase eshiringe myemura yemo bigo twalenge bodi yo capacity ata mbono ko ile igebo bole tiki ange kenye ngima constituency yetu wodi yetu constituency county and ko ile ono moto pesa ura America na bako ba member atumiki za kia yake gara na nyakale na Mokeira igo bole tiki kama sako twali kana tro monto igere ebesi ni besa ya walba ni besi kali ya moto igero rekonya balimi imo kia balimi imo kise imo kinakiri bake biashara igo ngantu ka kitwa le kitwa nyingi kuna komiti tukatoka karansa tule ugore kama le kitwa nyingi gere kito basa ko chike no disco
igo itunya masako ni sako bone igikire itagitikiro muntu asoe adakonye kwana na umuremi oyomo ni gaenekia ekiumbenge konya mono asoko imukia makabesa erio umuremi goikiranie amaganiae boigo nonye ogwankanira abana school fees Dinga masomo so narapi hapa mto itunya sako ya India ndio ofanya maono mwaliwanja mmoja tu kuatrani lakini kwa hapo ile rona ilikuwa make sure na kuira ni oranges ile ni na mahali ya mimi ndio mbona na ndio ile rona ya tabe na ronga ya bana ndio banda ile kuja kwa ushirika ingo reporter ya egetaseni Ndizi ninche Julie KERUBO Biamano sana mulikito Julie KERUBO ase orobotyorwe serikali nigegendete kobwaterana asoko enike mnango kinere ewizara yobochenu anamono ko enike mnango kinere ebirengo byobokoleri me county ya Kisii ritkolerero nigo mugavana Paul Simbarati abaga kubwatuka chikiti naboigo ebinto ebirachi gokonya community health promoters ase ogokora obokoleri bwabo boikirano ime yebinyoro Mulikito Mildred Momanyi na mange Omugavana we county ya Kisii Simba arati nigo ara omuyegabwe kwena na chikiti gati ebintu binde ebinge guchiase community health promoters abo baregwetanya chiribu ibere ebyo birachikubakonya ase okurwa obukoreri ase ebinyoro ime chinga kibale ase gasiabo ase ebinyoro ase gati abali baikirana ngamono murugi bwo mokonyi bwense Dr. Pastor Dorcas Gashagwa gati abande abange ase bono atebire na chikubakonya kurwa obukoreri bwabwango gose first aid. We have 2,940 community health promoters supporting 294 community units in the county. The 294 community units are supervised by 294 community health assistants and the community health extension workers. I'm happy that all CHPs have been trained in all service delivery modules, and they are also recently trained in the electronic community health information system, that is CHIS. I hope you have been trained. Ni gobono omugavana abainekelia egati emeroberia elibabekire gati abo gocha kubamentera chibesa ase obukoreri obwo gati yande amange. I thank the Ministry of Health for delivering the kits to Kisii. Today, 2,841 CHPs will receive a kit with assorted items, including a phone cover, and a screen protector. The kits will improve the scope and the quality of service offered by CHPs, such as earlier diagnosis of diabetes, growth monitoring, safety identity, blood pressure and monitoring, and so forth. For CHP liberations, and this is important, the county government commenced the payment of CHP stipends as way of motivating them. The national government has made plans to enhance this stipend by an additional of 2,500 shillings per CHP per month. Dr. Dorcas nigo airali bagelio kobae kerambuya ase egasingia babeire bagokora nonyeke bwate amatemwa amange. Ni watu ambao nimewajua wamejitolea mhanga, kukiwa jua, kukiwa mvua, kukiwa na adhabu na kukiwa uko sawa. Nimeona kutoka siku tulikuwa watanga, ukiangalia wengine wamekula chumvi na walikuwa tu wanafanya kutoka wakiwa wanalika na wanafanya hata kama kuna mtu anawalipa. Mungu awabariki sana. Hata sio mambo ya pesa,
stipends, I am very sure that stipend is not enough for the sacrifice you make. My work is to seek love amongst people. Mulipotelea igetaseni kia Ndizi TV ilitaliane Mildred Momanyi. Mwancho muriere akora sorobatirwa ya Mildred Momanyi nongo ikira omweli obamangana maya asebire biga kulinde tumerane chinsa isato asenda bengo kumanya amange nabakanda gutubwatia chinsa mochi chimitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabega asensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website nabatunya gwetera www.ndizitv.net magaich kamera soko nekibna ebichana bayigeliogi lyagwikira sole asenchera ya bene nere Petra Mokeira tobe tokubatenere Joshua AUTA asensemo chibiorkerio na nchiria ne FRIDAH KERUBO twara obuligelia orobia.